Karanso, nag mayong adlaw. Mayong adlaw liwat. Naghimo ko nagli sang sutanghon soup para ipares sa turkey for Thanksgiving. May supas ano. Nan manok na siya. Chicken sutanghon soup. Okay. May itlog man. Simple. Mula na kasimple sa amon nga supas. Sampat gini kay tugnaw nga subong. Okay. Mula na mga karanso. Okay. We'll see you later. Subscribe to my YouTube channel, Chito Ilonggo. Thank you. God bless. And happy Thanksgiving. Okay.